Bite design. Safi Umeze neza. cyane gose. Yagusanze ku kiriyo. Ni yahe impamvu igutuma uno munota uburi ngaha member? Impamvu nuko nje kwifatanya n'umuryango wa Bruno Simbava imbere member, kuko twarabuze, si umuryango wenyine wabuze, kuko natwe nk'abaririmbyi bose twarabuze. Rero nashimye kuza kwifatikanya mbe hafi y'umuryango, nifatikanye n'umuryango kuko twabuze twese. Member yari se w'abana, baravuga bati twabuze papa n'ibindi canke twabuze umuvukanye. Kuri wowe wabuze nde? Kuri jewe novuga ko nabuze kirumara mu muziki w'u Burundi, kuko member uko nsanzwe nari ndamunzi jewe nuko yatunganiriza bose. Ugiye umugana yagutunganiriza, ukasohoka biro yiwe uvuga ati koko mvuye kubonana n'umuvyeyi. Ego umuziki ndundi usana ari kimwe mu byo usanzwe ukora, ubona watakaje inde? Watakaje umugabo w'ijunja n'ijambo, kuba twabuze perezida. Urumva wewe nyene ko twatakaje, ni nk'uruzi gopfa mu isoko ntirusubira gutemba. Kugira rutembe birafata akanya, canke iyo isoko ricafuye uruzi rwose rutegerezwa gucafura. Novuga ko yari aratete y'abanyamuziki bo b'abarundi. Novuga yuko twatakaje ikintu gikomeye cyane, no gusubiriza bizotugora kugira ngo turonke uwitangira bose nkawe. Ibihe cya nyuma waba waraganiriye nawe, hari ryari mwaganiriye iki? Ego umunsi wa nyuma duheruka kuganira, twaganiriye muri lancement officielle y'indirimbo ya Masterland na Fabilove kuri CCF. Ndibuka ivyo tweko turaganira ko twosangira na Bonane, niho vyavugiwe. Twaganiriye ibintu vyinshi, niho yambwiye ati uyu muziki turiko turakora ndipfuza ko uyu mwaka twobikura mu majambo tukaja mu bikorwa. Iyo migambo ufise desire p ntuyihereze muri studio yawe urimwo, kuko twari benshi. Ntuyihereze muri iyo studio yawe urimwo, ahubwo uzoyizane tuje hamwe mu mashira hamwe kugira ngo tuvyigire hamwe, kugira ngo bizogirire ingaruka nziza kuri bose. Aranaduhanura uwo munsi abaririmbyi bari bahari, aratubwira ati ifoko umuziki wacu tuwukura ngaha tuwutware mu bindi bihugu, ariko ivyo vyose bizova mu gufatana mu nda uyu mwaka wa 2019. Ego niryo jambo namwibukira ko yambwiye. N'iryo jambo rya nyuma urumva ni nk'iragi yerekanaga uko biri kose. Ni cyahe kintu ubona ugiye gukora canke wanatekerera n'abandi, ku buryo iryo ragi umva ni ikintu gikomeye, kuba umunsi wa nyuma muherukana yabaraza urukundo, kandi mu rwo rukundo ariko rwanatumye buri no ngaha. Hari n'abaririmbyi benshi kandi baguma baza ku bwinshi, baza gufatanya n'umuryango wabuze. Ni cyahe kintu ubona ugiye gukora kugira iryo ragi yasize umuntu ashobore kuritsimbataza, ku buryo naho yagiye tuzosigaye tuvuga uti iri ni ragi ku munsi runaka igihe twari turi kuri CCF yasize atubwiye iki? Uno mwanya rero turiko turubaka rwa rukundo yaturaga kugira dushobore gukuza umuziki wacu. Nka jewe naciye mfata ico kintu yavuze, naciye ndagifata muri principe zanje z'uyu mwaka. Naciye mvuga ko nzogerageza kubakira ku kintu cyitwa One Love. Mu bikorwa vyanje uzokwama wumva iryo jambo rigaruka, One Love. Uzobona n'ibikorwa bizosohoka, kuko inyuma yaho gatoyi naciye nja muri studio
nkora indirimbo nise One Love, kuko ako kamo narakumvise kandi kari akamo keza. Novuga yuko jewe ku bwanje nabo twari kumwe hajyanye tuzobandanya urwo rukundo yadusabye yuko twoshigikirana, kuko tudashigikiranye nawe nyene yaratubwiye ati ntibikunda, kuko nabo muri abo generation zabo yaratubwiye ati twebwe generation zacu kuko ntitwageze dushigikirana, iyo tukaza gushigikirana namwe mwari kwinjira mu muryango wiyubatse neza. Rero ko generation zacu zitabikoze, reka twubake iyi generation yanyu, mushigikirane kugira ngo muzoshike kure. Urumva jewe nka jewe iryo rage nzokoresha ico kintu ca One Love uyu mwaka wose uhere. Ego nanje ndabashimiye nkuko mwama murara na ntaryo muriko murakora ibiganiro byo kugira ngo abakunzi bacu bamenye aho umuziki ugeze, nyimba turyohewe babimone, nyimba tubabaye badushigikire. Merci beaucoup, nagushimiye. Imana iguhezagire. Unajua nasema kila siku ambaye anakuzika ndo ndugu yako. Hii kuja kwa msibani hapa ni manake namaanisha kwamba nakuja kwa msiba wa ndugu yangu mimi. Memba ndugu yangu, memba ni mzazi wangu mimi. Kwa hiyo vitu vyote ambavyo nilikuwa nafanya vina thamani mbele ya hichi kitu hapa, sababu tunatafuta maisha, umeona. Kuachana na maisha, tunafanya vitu tofauti, umeona. Lakini mwisho wa siku sisi wote tutakufa na tutazikwa. Kwa hiyo sasa mimi kufika hapa nakuja yani hapa nakumbuka kwamba hichi kitu kinatokea na mimi kuna siku kitanitokea. Pengo la Memba kwa sasa kiona linaonekana au kipindi sasa? Pengo linaonekana sababu unajua yalikuwa yanatokea misiba mingi, conference manini, alikuwepo president Memba, kuna heshima ilikuwepo fulani na palikuwa sheria fulani ambayo tulikuwa tunatembelea. Lakini sasa hivi kila mtu anafanya mambo yake. No. Kila mtu anasema hichi, kila mtu anasema hichi. So kuna pengo kubwa ambalo lipo sasa, na ingewezekana kama kuna uwezekano mkubwa wangetafuta watu ambao wanapaswa kuziba lile pengo, kasimama ile fasi ambayo yalikuwa. Na wale watu ni ambao walikuwa wanatumika naye na wanaelewa kazi yeye alikuwa anafanya. Unaona bitakuwa rahisi ili pengo lake liweze kuzibika? Sizani, sababu Memba alikuwa ni mvumilivu sana. Memba alikuwa anautumikia muziki wa Burundi kama legendary. Umeona, unajua legendary kila siku anajitaka ni baba wa watu. Kwa hiyo asipati is the legend. Umeona. So Memba ni kama alikuwa na survive sana kwa sababu yetu, kwa sababu ukiangalia alikuwa yuko pale. Kuna malalamiko mengi alikuwa yanatokea kwamba hamna malipo, hamna nini, lakini ukiangalia huenda hayakuwepo malipo wala sababu mimi sijui, sikuwa natumika pale. So naweza kusema kwamba ule ni mtu mkubwa ambaye alitumikia industry ya muziki wa Burundi, japokuwa sisi wenyewe hapa tunafanya kazi ya muziki hatuoni hela. Je, wale wataiona hela? Ule ni mtu mkubwa babu, alitumikia muziki wetu. Kama neno la mwisho unaweza kuambia watu kwa kupitia huo msiba wa marehemu, ni neno gani unaweza kuambia watu walifika na wenye walipata habari za msiba na wenye neno unaweza kuwapatia ili wenye wako uhai na wenye wajue ni njia gani ambayo inaweza kuwaelekeza ili na wenyewe ikifika wakati wao watoke kwenye pumzi washatenda mambo fulani ambayo yenye mtu atawakumbukia eko? Kitu ambacho naweza kusema kwamba tuache unafiki. Wasanii wa Burundi ni wanafiki 100%, yani wote ni wanafiki. Nikisema unafiki inamaanisha kwamba Memba sio mtu wa kupuuzia, au kifo cha mtu sio kitu cha kupuuzia. Kuachana na Memba, yule mtu wa kawaida sio mtu wa kupuuzia, sababu sio wote tumeumbwa na tutakufa tu. Yani chini kitu Mungu ashagaweka. Wewe uko mzima, unapata hela, unafanya maisha yako, mwisho wa siku utakufa. Kwa hiyo sasa msiba ni kitu cha kuheshimia. Tupendane, kama tupendane sisi hatutafika mbali. Umeona? Wapo watu ambao wajaja msibani mpaka leo. Umeona? Hiyo yote nini? Kuonesha hamna mapenzi. Tutafika wapi kama tupendane, tukumbuke kwamba kuna mwisho, sisi wote tutakufa. Kwa hiyo gisi unakosa kwenye msiba wa mtu fulani, na ndio gisi watu wengine watakosa kwenye msiba wako. Kwa hiyo tufike, tusapotiane, tupendane, wasanii kwa wasanii, ndio kitu ambacho naweza kusema.